Manipur paikaliba railway project sing asi loisin ki piriba matam ki tha ahum ngankhana loisin lagani haina Minister of Statistics and Program Implementation Sadananda Gaurana phongdokre. Indian Constitution ki Article 3 semdoktuna Manipur busu Kashmir gumna special status pangallo haina Congress ke MLA RK Anand na BJP ta demand tokre. State asigi oiba sports university sabda saye naba ama thogaliba si Congress at lusingba state government asinani haina BJP Manipur Pradesh na maral sirakli. Amasong Congress government na miyam gi jai pathorangi mahutak sagai natai saukat na bahona tuna laire haina BJP Manipuri President babana na maral sikre. Mayam kurumjari adom ni gembiri basa impact news ni IKK talksom na hojai pungja si phawbi marwa paw sing miyam bijari. Manipur da hojai paikaliba railway project sing ase loisin bagi piriba matam adu teki tha ahum ngan khatna loisin lagani haina Minister of Statistics and Program Implementation DV Sadananda Gaurana phongdokre wafam ase ngasi nongtil all secretariat South Block conference holda pawmisinga unaba bada minister na phongdokhibani development haiba sina isu khudingma ki pawkum ni haina so pawmisinga unaba da minister na phongdokhi Minister Gaurana haikibada mahagna Manipur lagliba se maruoina statistical department yangsinba MP local area development scheme amadi central government ki projects sing yangsinba lakni haiki Manipur government ki statistical Department ki Minister amadi official sing yauna ngasi mifam ama pangthoki amadi Lok Sabha amati Rajya Sabha ki MP sing yauna mifam ama so pangthoki haiki mifam sing aduda tongan ba data sing putoktuna review tawkraba matungda railway project ki hoji paikhaliba thabak sing asi khongjel yang na satpa maramna project asi loisinba ki apiba matamda ki tha ohum ngankhatna loisinba ngamgani haibasi khangma ngamkhibani haiki loina na lupa koti lisingani sang na paikakadaba NIT sabagi project asisu apiba batagi matung ina English lisingani kontrada loisingani haina so minister na phongdoki. As per the review meeting, we found that it will be completed in advance from the tentative dates of completion which was given by the department, and works in various areas simultaneously it has started and it has geared up well. And they were telling that 3 months in advance they are going to complete this total railway project. The total cost of the project goes to 9,658 crores. NIT is the another major project. Already government has allotted about 341 acres of land, and the total cost will be about 2,000 crores. It will be completed by 2030 according to the schedule. Development is the only answer for all other issues. Either it may be political or it may be some other social issues. Minister of Statistics and Program Implementation DV Sadananda Gaurana Center da paikaliba project sing asi state amasung central government na apunba daita lomindanaba matamdata state amadi laibak asi sakhatkani haina phongdokre ngasi lamphet pata laiba Directorate of Economics and Statistics ki auditorium da department asina sindana Manipur State Strategic Statistical Plan gi matang da pangthokpa nomagi oiba awareness program hongtopagi thoramda wafam asi phongdokhibani Minister Sadananda na makha taraduna Statistics Department asi laibak amagi yamna maroiba department amani department asina pirakba thangalakpa warol singi matung inna laibak ama sakhat nabagi thabak thoram paikhat libani laibak ama sakhat li haibasi laibak aduda lairiba state kuding mak sakhat laba matam data laibak adu sakhat le haiga doribani haina phongdokki laibak ama sakhat hanbada laibak adu salairiba administration da accountability good governance discipline laiba mathok tai haina haiba wafam so minister na thamki ngasigi awareness program hongdopagi thoram aduda government Manipur government gi economics and statistics minister Monang Them Okendro Director of Economics and Statistics Manipur gi makok thongba official amadi staff sing amasung Central Statistics Office ki official kaya na saruk yaki thoram adugi manung sanna Manipur pumbagi amasung district sing gi oiba statistical data singi lyric sing supongki. Why India is the fastest growing economy in the world? Because we have identified several areas wherein we should take care of. Financial discipline is one of the important areas that we should take care of. We should curb corruption, that is another area. We should bring some stringent laws where we can implement certain things in the larger interest of the people and in the larger interest of the country. I appreciate the government of Manipur that they are fully cooperating for the implementation of FP lakhs. 68.5% of the works sanctioned
are already implemented by the Manipur government. If you do it 100%, certainly we will be able to release the funds at the earliest. Manipur की ngam khai kahel loi hai tuna BJP na lawagi mahutta Indian Constitution ki Article 3 semtok tuna Manipur pusu Kashmir gomna special status ki panghangada bani haina Congress ki MLA RK Anand na demand tawkre wafam asi ngasi kwa khaithel da MLA RK Anand gi mayum da lakatari ba general election ki mari lainana miyangi oiba mifam ama pangthokhiba aduga mari lainana phongdokhibani RK Anand na hai Manipur gi apun ba saktam kahel loi haina lawriba BJP ki firep mayek sengna Manipur miyam da thamgada bani BJP ti yawriba mioi singna su lamdam masaki ngamkhai kaiba yabagi phibam lagliba sida section na laifam thoi nakal marom da framework agreement ki aroiba tangkak lagle hainariba asisu Manipur gi miyam na section na laifam thoi BJP government na Manipur gi ngamkhai kaheloi hariba si thabakta onthoktriba phawbadi party asibu Manipur miyam na sungtha thajabigenu haina RK Anand na phongdokhi Ipai puna thabam Manipur se karanta thugai be hak leite abde sei wakal ul se thamdani Manipur ki makoi ki Amit Shah oi brana ta Narendra Modi oi brana ta Home Minister oi brana moina Manipur ki territorial integrity di kaheloi haiba wakam tawtar ni ngasi phong na India ki constitution ki makha da piriba article 3 se Sedoga Manipur su Kashmir piriba status se samaina toraga karigaba boundary ki question lakta ri masa compromise hoda masa khaido khaichen dor tuan thugai bi wakam lakta ri State Assembly ki ayabi yaugada Manipur miyam ki consensus yaugada tugairoi haibigi wapam se semdo oga Indian Constitution article semdo kadogi hat reino sinida this is my first demand ipai puna thabam mani Nauria pakhang lapagi MLA RK Anand bu ningomam da boycott tawre hariba se mioi khojok khara khaktana tawbani aran wafam da yumpham oiba thawong ase kandem tawi haina Nauria pakhang lakpa advisory cum core committee amadi members of development coordinating committee ki maikai ki thamlagli ngasi kwa kaitel da leiba MLA RK Anand gi yumda Nauria pakhang lakpa advisory cum core committee amadi members of development coordinating committee na sindura ningomba maikai ki mioi sing amadi lamdam asiki miyam yauna mifam ama phamkhre mifam aduda Nauria gi oina MLA RK Anand ningomba miyam gi damak tawkhiba thabak singi matang da amamam ta oina khanaki Mifam aduga mari lainana Nauria pakhang lakpa advisory cum core committee ki spokesperson Laisram Premsana hai airport chawthorakpa asina maram oraga ningomba miyam gi awaba khangna MLA na thabak tawjariba tanja asida mioi kangbu khojok kharana arano wafam da yumpham oraga laibak thiba thawong sathariba se sanaba yaroi assembly constituency asigi MLA mingsathi na tawriba mioi sing asigi mathakta ain gi oiba action logoni haina Laisram Premsana section wathamki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯕ MLA ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯈꯣꯝꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯤ ꯁꯤꯔꯤ RK Anand ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯅꯦꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯦ State asigi oiba sports university sabda sayedaba ama thokliba se Congress na lusingba state government asina ni haina BJP Manipur Pradesh ki election committee ki convener thonawjam sawbana phongdokre wafam ase ngasi ni taipat se tekta laiba BJP Manipur Pradesh ki office da pawmi singa unaba mada thonawjam sawbana phongdokhibani thonawjam sawbana hai sports university sanaba haiduna state government na khangalliba YTB lokon ase lawsinba matamda Indian Parliament na pass tawkiba Land Acquisition Act wangmada nampu safuda direct purchase tawri masida sunatana housing university sanaba lausiliba mafam asigi saruki sada humphudi farmland oiri bima masida university aba saba hepsi aingi wangmada oigani loina center na university asi sanaba thadarakpa senpham dege senpham khara mafam khangdana loisin khiba sigi matangda state government na white paper puthokadabani haina thonawjam sawbana demand tawki pawgi mifam adada saruk yakiba BJP Manipur Pradesh ki Vice President M. Asini Kumar na Sports University sanaba YTB local nataba sayen nadaba mafam kaya lairi adubu state government asina sayen naba lairiba YTB local ase khanjin bana sahi ani makhai hena university asi saba phawba ngamdana lairi sayen naba kaya thogaliba miyam gi oiba sakot thorangi thabakta apan bapiriba Chief Minister Okram Ibobi moral ground resign tawgadabani haina Asini Kumar na demand tawki controversy thorakpaduna maram oiraga
चाही अनी मखाई थिंधरकपने करीमता कंट्रोवर्सी थोक्तबा कनामता येनदबा मफमदा लम से था अनिहुंग मनुंग तरुक पिरमबदी रोलिसिंग अमसो हापम बयाई सारमगदौनेबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना यूनिवर्सिटी सानबा 200 एकड़ तालगा डिमांड खतना मणिपुर गवर्नमेंट हैंड ओवर तौकांदा 336.93 हैंड ओवर तौवे व्हाट इज द इंटरेस्ट against the law lomi singna magi law soe problem tawdana lairing aisa direct purchase to basu law de yaute सही तरह मंगा के कांग्रेस ने लुसिंग स्टेट गवर्नमेंट असना मियाम की याइफा थौरांग की दमक पॉलिसी प्रोग्राम अमत सेमदे कांग्रेस की लुसिंग बसिंग मसा अमदी सगई नाते सखन होनदुना लेरे हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट खेत्री मयूम बाबानंदन फोंदोखरे वफम असी ngasi सगोलबन केंद्र की ओइबा मंडल ऑफिस अमा सगोलबन तखेलमम लैकाइदा हांगदोखिबा थौरम अमगा लोइनना फोंदोखिबनी खेत्री मयूम बाबानंदन हाइखिबदा हौजिक लेरिबा कांग्रेस न लुसिंगबा गवर्नमेंट असिना मियामदगी अरानबा मोंग पैसा खोंगटपा इशू लेतब वाफम कयाबू इशू ओहंदुना इरांग सागली सेंटर की फजरबा पॉलिसी प्रोग्राम कया कानफम खंगदना सये नहंदुना लेहल्ली हाइना खेत्री मयूम बाबानंदन मराल सिखी any policy program any naga issue mayamama magi batam thoki ba series of apai incident ba ji apai ba sing bata ko le no ju tsere si lack of wisdom apai gi nintho bo ge ba apai sathon to gi do ba apai go ngak sen ge do ba lupa do na ngak sen no gi mo lo wakan jaw do wisdom jaw do ga di apai amona ma ko thambata ga di madu apai pajamya bi aram do थौरम मरी लेना सकोलवन केंद्र की बीजेपी की मेरे ओइगनी हाइना सेम सारिबा डॉक्टर केएस लोकेन हाइखेबदा केंद्र की ओइबा सखो थौरांगी थादरक सेनफम हाइना थोलगा मियाम दा उत्साइबा नुपी सिंगबु निंगोल साकौरगा राजनीति तगुनी खलिबा मियाम की मिहुतपु थाजबिगनु नुपी सिंगबु साकौरगा साक पिजरगा भोट कागनी खलबदी आयागी साक्संगसु भोट काबा याई हाइना डॉक्टर केएस लोकेन फोंदोखी तौदब थबक तौय हाइजन बयारोय मामतो फ्लोरिंग तौरगा आइना सारंबा कम्युनिटी हॉल की फ्लोरिंग दा पैसा पांजलगा लौथोकपा आइना चलंबा पुखरी दुदा पैसा पांजलगा लौथोकपा मधु यारोय सगोलबन केंद्र की डेवलपमेंट की थाधरइबा पैसा सिंग अदो थाधरइबा प्रोग्राम सिंग अदो कदाइदे चतखरबगे आइना मी लिसिंग अनि पिजगरे चाक पिजगरे अहुम पिजगरे हाइदु अदाइदा नते पॉलिटिक्स है मी लिसिंग अनि चाक पिजबा लिसिंग अहुम चाक पिजबदो मधुना राजनीति ओइबा तारगदी आइगागी चाक संगदी कमदौबा माना पिजरी हिदे कया पिजगरे कांग्रेस न पानबा मणिपुर गवर्नमेंट न थबक लौबगी पॉलिसी दा लेप लेतन अरानबा क्या सथरी हाइना थामेबन एससी की एमएलए सु ओइरिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की लेजिस्लेचर विंग की लीडर खुमुक्सम जोय किसन फोंदोखरे ngasi ni tiai patso tekta laiba BJP की ऑफिस ता पांगथोखिबा प्रेस मीट अमदा महाना मखा ताखिबदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मसाबंगना पाइरिबा DIPR दा हंदक स्टाफ खर लौनबगी पांगथोखलिबा चांगेंग असिदा रिटर्न हाइदोक्तना बेबा वॉस तौबा हाइबसे इंडिया की करम स्टेट ता अमदी मणिपुर की करम चीफ मिनिस्टर की मतमदा पांगथोकपा लैखरबगी हाइनसु महाना हंगलकली इंग्लिशिंग नि तराहुमदोइदा मणिपुर पुलिस कांस्टेबल लौबगी रिक्रूटमेंट ता सोइबा लैरे हाइबदगी मदुगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अदु कक्थलगा लिसिंग नि तरा तरुक्ता फिजिकल टेस्ट नौना सतखिबा अदुदा चीफ मिनिस्टर मसामकी केंद्रदगी फिजिकल फिटनेस की क्राइटेरिया सुदबा कैंडिडेट अमबु क्वालिफाई ओहेले हाइना मीडिया दा फोंगलबा फावबदा सीएम न करिगी तुमिना लैसलिबनो मसिगी सबसाबा पाखम पिगदबनि हाइनासु जोयकिसन मखा तारकली नकलमरमदा सेरिकल्चर डिपार्टमेंट दा रिटर्न टेस्ट यावदबा कैंडिडेट फावबा फास्ट तोहलिबसी कांग्रेस गवर्नमेंट कदाई फावबा सुमी हाइबा ngamgodoribano इंग्लिशिंग नि तराहुमदगी पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस ता अरानबा यावरमबदगी कैंसल तौरगा हौजिक DIPR लिसिंग तरातरुक पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस अमदी सेरिकल्चर की थबक लौबदा करिगी कैंसल तौरोइदोरिबनो हाइनसु महांगना हंगलकली मसिगी मतांगदा मणिपुर की गवर्नर दा अइब से पीदुना अमदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दसु से थादुना अरानबा मोंगदा चथरिबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिंग असि पुलप कैंसल तौननबा तक्सिलुगनी हाइना जोयकेसन फोंदोरकली परीक्षा थाब याउदब मियोय मा खंजलमे हाइबसे अखोई पुनमकना नैनबम थोकले इलेक्शन मया नक्सलकपसिदैदा तौदा यादबनी हाइबगी मोंगदा पालिबा गवर्नमेंट सिना नंफुदा थबक हामनबा अरानबा मोंगदा मयाममा चथरकले अदुना एग्जाम असिबु कंडक्ट तौरिबसिना खंजन बिगदबदी
रिटर्न टेस्ट की आंसर स्क्रिप्टिंग फजना थमजनबियु अखोई की बीजेपी गवर्नमेंट ना लाखपा मतमदा कोई रिव्यू लोइन तौगनी मुतो चप चाना कोई न मदु कयाम चुमना तौगी गे हैबसे मरमदी मसी प्रजा की इंटरेस्ट नि प्रजा मयामना थेंखांग गया अपील तौरबनिना मसी अखोई ना तबोम थोई October 9 पांथोकिबा डिपार्टमेंट ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी सर्विसेज की LDC ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर लौबगी अइबा सांगिंग अदुगी फोल लाउथोकले हाइना वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी सर्विसेज की डायरेक्टर न थोकपा सेरोल अमना हाइरी डायरेक्टर की नोटिस बोर्ड की फोल येंबा यागनी हाइना सु सेरोल सिन मखा तारगली Manipur की कांग्रेस गवर्नमेंट असी सेंदोना ख्वांग कोरबा गवर्नमेंट हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश स्पोक्सपर्सन डॉक्टर निमाइचान लोवाना फोंदोखरे ngase मेजर खुला लेबा डॉक्टर निमाइचान लोवांगी क्वार्टर दा पाउमिसिंग उनबा मदा मांगना हाइखिपदा हौजिक पालेबा कांग्रेस गवर्नमेंट असी थौमिसिंगी खुसमन सांग नाइना पीबा ngamdaba मियामगी थबक मखाताना तौबा ngamlaroidaba गवर्नमेंट नि मियामगी दबंग पाइखलिबा थबक थरम सिंग मतम चाना लोइसनबा ngamdaba थबक सुबगी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीबा ngamdaba amadi सेंटर दगी थादरकबा फंड सिंग लाना सिजिनबा मरमना सेंटर दगी मखाताना सेंथंग लौथबा ngamdraba गवर्नमेंट नि हाइना कांग्रेस गवर्नमेंट बु मराल सिकी महागना हाई ओरिबा फिबम असिदा पालेबा गवर्नमेंट असिना इलेक्शन नक्सलले हाइबगी मतागुम थबक हापगी मौंग अमा कन सथरगलेबा से थौमिसिंगी थागी खुसमन पिनिंगाई लेरकलोई हाइकी लोइना कैबिनेट ना वारेप लौदना हायर सेकेंडरी लेक्चरर सात्रे तरा मरी रेगुलर तहनखिबा दुसु लागलिबा सही इंग्लिसिनी तरा तरेट की अप्रैल दगी थागी खुसमन पीबा होगनी हारिबा सिसु मथंग लाकदबा अनोबा गवर्नमेंट दा खुदोंग सादबा कया मायोंगनबा सिनबा थोंगनी हाइना डॉक्टर निमाइचान लोवांगना फोंदोखी सरकार जी सेंदोंगना ख्वांग कोरबा मियामगी मखाताना थबक तोबा गमलरुदबा गवर्नमेंट अमने सेल पुरगा चलाइबा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कया LIC गुम्बा GIC गुम्बा सिगुम्बा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कया रगी पैसा पुरगा हुजिक चलाई लेरिबनी मोइन पानगदबा था अहुम खक्ता ngaire matamsida mathang palakadaba गवर्नमेंट की अवाबा फिबमदा मणिपुर प्रजा की वाननबा सिनबा थोंग क्या चथरी हुजिक थबा हापगी मयाम चथरीसे तोलो पिनिंगाई लेगदबरते मथंगी लाकदब गवर्नमेंट की अवाब पीननबनी अमरी मणिपुर प्रजा की अवाब पीनबा होनरिबनी मालेमदा लौमी सिनमिसिंग रशिया दा लैंगा के शक्ति पाइखबगी असौब इहो द ग्रेट अक्टोबर रिवोल्यूशन की सही साम फरक की सही अमा सुमना पांथोकदबा पालन थरोम असे मणिपुर दा हौदोपगी मरी लेनना ngasi जननेता इराबत पीपल्स म्यूजियम शांतिपुर संजनबमदा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियंस मणिपुर की चेयरमैन सचिन कुमार अमसुंग कन्वेनर कैथरीमयुम शांतना सेंटिनरी मोनुमेंट की माइकम हांगदोक्रे हाइना बॉडी एसी के सेरोल अमन हाइरकली तरामाथोय सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP बु सगोटपियो हाइना पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी कम स्पोक्सपर्सन नरेंद्र वर्मा मणिपुर की मियामदा अपील तौरकली मियामना पार्टी असिबु सगोटपिरबदी लमदम असिदा अहोंग सोयदन पुरप ngमगनी हाइना मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमिसिंग उनबदा नरेंद्र वर्मा फोंदोलमखी पार्टी असि मिखल की दमक सेम सारे अमदी महाक वखल मानब पार्टी सिंगसु पुन समिनगनी हाइना महाकना फोंदोलमखी NCP is always in favor of having an alliance with like-minded parties. Here also, whether it is Congress or even Trinamool Congress. Trinamool Congress also had 7 MLA won last time from Manipur in last assembly election. 7 MLAs. So, Trinamool Congress is also of the same ideology. So NCP is against BJP. थासी की मरीदा कनमा पाव मगी मतुंग ने इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो की टीम अमदी तरानिथि सुबह बिहार रेजिमेंट ना UNPC CTLA की एक्टिव मेंबर अमा सामरो मोइरांग लेरक्ता की फकत क्रे फगलबा एक्टिव कादर अदुगी ममिंग ना फैगा गांगमई दाइथुइपो एलाइस समसुंगम एलाइस अथुई एलाइस अंगम सही कुंथामाथोय अपोप लैखिद्रबा गाइखांचुआन गांगु दुइथांगजांग खुलदगिनी वांगोई पुलिस स्टेशन दा केस अमा लौखटलगा मखाताबा वहांग पहोंग तौरी हाइना पुलिस की PRO ना थोकपा सेरोल अमना फोंदोरगली पाउसी खरदा यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी फ्रंट URF सिंखैंगानबा सोवियत ग्रुप की म्यूजिक सिंगना सिक्योरिटी पर्सनल सिंगल लोइना इम्फाल इसकी मनुंग सना लेबा नापेटपली खुलदगी युमनाम सोमरेंद्रो अपोप कुलबिदु फाकी हारिबा वाफम अरानबनी हाइना लुबसिगी माइकैदगी सेंगदोरगली
Manipur Press Club ta lubasigi chairman yauna pangtokkiba paugi mefam amada lubasigi liaison officer MK Singh na hai lubasi hojik India government amasung state government ka suspension of operation taunaduna government na piba Bisnupur designated camp ta MPS officer amagi makhada leiri loinana lubasina central amadi state government ge security personnel Singbu sizinaba ngambagi hak sulaite napet palidagi yumnam Somorendrapu state force na farubadu masagi maral matung ina phaba punbo iramgani thodokasigi matangda lup asi seni haibagi sapsaba khudam sangdam pauche singda phongdok pirakleba lup amadi kambuna numit humni phawbagi manungda sengdok kadabani natrabadi mathangi numitta lup asina hanagi napet palida leba designated camp da laigani haina section wa thamki security singna harubaga URF singkhai nganba Soviet hojik mak Bharat Sarkar amasung Manipur Sarkar ga suspension of operation shu tawduna shanti gi wari saduna leiriba lu asiga mari leinate masi atamnana lup asibu mingchat thiannaba shinba saroglang thawdok asida lup asi yaure haibi aseng khudam changdam pause singda phongdok pirakliba lup nadraga kangbu duna numit humni gi manungda ibirakadabani maduna trabdi lup asi thangnaba nimita aikhoi gi hani gi leifam designated camp tam halugani ADC Sandel ke chairman Lukhosai Zauna Sakpi Karong block ki mafam maridas agadaba barrack type ki thesis quarter Maribu Tenopal block ta hongdokna ba thausil sinbasi NPF ADC member Sandel na yabang amloi haina phongdorogli Mapitel dam na sokalaba dam gi mathak thangba amasung makha thangba maikai da laiba kul 18 gi khunja singna government ka yanakhiba PRR thabakta ontho haiduna protest tawkhre khunja sing aduna dam asiki isingna thumjilaba chadong kulgi mapalda isingna kumthaduna protest tawki khunja sing aduna aikhoi gi puksak thatpiganu asan minai naiba mieng thambiganu aikhoi gi hak phangalu haina thaba placard sing sizinaki Paugi lamda thabak toriba NDTV Hindi amasung News Time Asambu National Security Sogan Bayaba Pau Sandoi haibagi marala Union Government na tingjin kiba thongbu Editors Guild Manipurna akan mamong da condemn toragli Union Government na sathariba thong ase press ki ning tambada ayat papibani haina lobugaloina na government na lokhiba khongthang khudakta handokadabani thong asibu yaningda phongdokpa oina thasigi mapanda phonggodoriba lamdam asigi pau se singi editorial kalam hapraroi haina serolosina makha taragli Akang naba pawama pangbadagi Bisnupur Police ki Additional SP Operation Victoria Yenkhong gi lising makhada Moirang Patlo makha laikai da leiba cement godown amadagi yungang amadi beer bottle satret hena phakat pangam khre faraba yungang sing adu gi mapu oiriba loitongmam bungo sahi nipunitoi apok palaikitraba maipak tera khongsang bi mei laikai su phakat khre loinana faraba sing adu Bisnupur Excise Station da hono bi matungina sinaduna case amasu lokhat khre Matang size the break amalosake Manipur ma di malang tongan tongan bi pau sang loina nai khoi break tagi yamathuna hanjarake impact news bumi ing tadon lebiu Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Oza Lipsap group na puthok saba Oza sinabiyo Mayam muka taram noksari bulletin asiki makhata ba pau mayam da pizari Thawal Bazar da leba Indian Overseas Bank sakang da basing nagarang ahing lut tawna bohonaram le bank asiki thong phakai dana satharamba lut aduda bank asigi manung dalaiba CCTV ki monitor ama yauna computer gi monitor ani huran ki banatana strong room gi so hangma ngamdabadagi sel di huran khidre ngasi bank asigi staff singna office asigi shutter phakai rabba thengnarapatagi Thawal police na report torba matung Thawal police na thodoga se yengsin khi Lelong police ki team amana normal duty tawringai da patrolling normal duty patrolling tawringai da
lilong low tarada ngasi pung amaga minini pumanga satpa matamda yamna chingningai oba mongda Maruti car I100 registration number MN05A6121 tonaga lakpa lilong harabi makha laikai dagi MD Afaudin sahi kuntra taruk apokpa laikhidraba MD Nizamuddin dagi SP capsule satruka maudramari amasung WY tablet sama maudra fagatpa ngamkhre ngasigi drive adu lilong police ki inspector OC bangka amadi mahaki timna sathakibani Manipur leriba mahiloisang sing boarding amasung hostel singda akan mamiyeng sanglagani haina All India Students Federation AISF ki serol abana hairak pagaloina miyam nasu mating pangpiu hairagli YTB local dagi National Sports University hongdok lagani haiba wafam buyaring da fongdokna Kongjom Circle Sports and Development Organization ki mihut kangbuna ngasi Union Sports Minister Vijay Goyal amadi BJP ki leader Thonawjam Saw ki mitam mai thakre Thonawjam Saw yauna BJP ki leader singna mafam adudagi Sports University hongdok khinaba lalong sinbani haina mihut kangbu na maral siragli Union Sports Minister Vijay Goyal laglambadagi YTV local Sports University sabagi matang da orakli basayena basi BJP Manipur Pradesh na loktunaraga sinbani haina Kongjom Circle Sports and Development Organization na pangdoragli mafam aduda kundariba khul amaga nungsinadana makata na silaglabadi miyangi oiba makhal makha kayagi khongchang sangsilaklagani haina organization asigi serolamana makata ragli SSA amadi RMSA gi makada oza logi thabak chathariba si mark basis ta genglaga longna bohonarakpa bu yaring da phongdoktuna Kanglaipak Students Association na khongjang kya sangsin khraba tungda ngasi mahiroi loop asina Education Minister Dr. KS Ratan Kumar ga unaduna waham sigi matang na khanakre haina KSA na thadrok pasero lamana hairakli sai asigi oinadi tactical oiba maram leibana komthok laga election code of conduct lokthoktingi mangoina na oza logi long term policy ama semdana lokthokpa haiba wafam yauna Education Minister ga yanaki hairi amaromda association asigi taramathoi suba mapok kumon gi mangoina na lagliba November kunda kanglei talent han lising ni taratarok haina mingthonba science amasong mathematics competition ama Imphal College da pangthokani haina mahiri loop asigi selo asina makhat hairakli Desamgi President bu police custody da tamthina on nakhibagi matangda DIG gi thakta leba officer amana inquiry sathan gadabani inquiry asi thasi gi kun phawi manungda loisindaba Tarabadi November Kuma Thoidagi Pangtokadriba Manipur Sangai Festival bu Lupasina boycott Torogani Haina Dasang Secretary General and edition of Hongdokre. Ngasi Kaisam Pataleba Dasang May Loisang the Pangtokiba, Paumising Unabamada edition of Mamang Tha October Tang Kuma Panda, Sinjamay Police na Dasang President Yauna Tomi Manga, Police Custody da Od Nekibiki Matang da Tasiki Marida, Deputy CM ga Lupasigi, Musing Unadana Inquiry Taubada Yanaki. Masigi matung ina Imphal West ki SP na sign tawdana additional SP amana inquiry tawnabagi order thokhibasu tholibasi lop asina yaba ngamloi haiki loinana athuba matamda inquiry asi hoduna tha asigi kun phawgi manungda loisindaba tarabadi sangai festival thingbata natana tha asigi tang nipan dagi democratic oiba khongjang sing sangsilagani haina mahakna makha takhi November ki tang kunma thoidagi haugadoriba Manipur Sangai Festival se desamna boycott tobugolena angamba upai sizinaraga hariba festival si akoina yekhai thingaiba thongani loinana hariba festival sibu yawu lakadoriba malem gi tongan pham singdagi lakadoriba akoi mioi sing sidesta Manipur police ki yamna inhuman oiba human rights violation tawbagi custody da mi bu ot nei bagi thawong se khanghananaba kon desamna sem sagani thawong si gi mayokta koina hayeng dagi hauraga Manipur gi tongan pham singda democratic oiba khongjang sing akona sangsingani Haukiba November manga gi ayukta singnaningai oiba mongda school gi hostel la thori yadana siram khiba Pawitik maya lekai dagi baby Sakina sahi tarani thoi apokpa MD Rahim Eli Sanaya gi misiga mari leiden da sengkiba JSC na sangsilakpa khongjang khudingda lilong political unified link lipul na sagot kani haina lobasi sero lamana hairakli Mikhal gi code of conduct sanadigi mamangda Autonomous District Council Senabati contract basis teachers 2010-11 batch ki waroisin PBU haina Parents Association of the Contract Basis Teachers 2010-11 na taksil lakli Manipur Press Club ta pangthokiba press meet amada association asigi ko convener Kothona Hai Hojik Phawbada contract primary teacher sama kuntra tarukta phangpham tokpa tolop PB3 singmi miyambu atombi gi masagum khanbire
अमरोमदा सही सिगी फेब्रुवारी 8 दा मणिपुर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टीचर सिंग असिगी अपॉइंटमेंट ऑर्डर अदु सनबा यारोय हाइना लाउथोखरबनी अदुबु हारिबो ओजा सिंग असि सही हेनखिबन मरम ओरगा अतोप थबक सिंगदसु अप्लाई तौबा यादना लेरखिबनी गवर्नमेंट खन्ना मसी सोइरिबा लान लिबा मखोइदुदा एक्शन से लौबिदुना अखोय गी चिंगी अंगाम खोय बसुमाइना माहंबदुदे अखोय इपा इमा से अंगाम खोयना अमामा तरुसु अखोय दाइ पूजबा ngamo हाइमतुंदा अमामा थोलबसु मसीदी गवर्नमेंट की दाइनी हैना अखोय पेरेंट्स साइडी एदुम हाइबनी अदो करिगुमबदा मखोयनीना गवर्नमेंट एडीसी खोयना तौरिबसी मखोयना लाले हैना गवर्नमेंट लौब तारबदी सेंगना लौब तारदी मखोयनी मथाता यामथुबदा एक्शन लौबिउ लालिब नवेम्बर कुंदा लेमरर खोरजै कोल लाइकोल न सिंदना कंटेम्पररी मणिपुरी पोइट्री हाइबा हिरमदा सेमिनार अमा डीएम कॉलेज कैंपस लाइबा देव लिटरेचर सेंटर दा पांथोलगनी हाइना साहित्य की लुब असि सेरोल मना हाइरगले कबुई सलांग माइबा निंगसिंग थौरम लागलिब दिसंबर की तांग 13 दा सुगनु मखा लाइकाई कम्युनिटी हॉल दा पांथोलगनी हाइना कबुई धर्म सभा मणिपुर थोकप सेरोल मना खंगल लकली पठानकोट टेरर अटैक का मरी लेना एनडीटीवी इंडिया बो लागलेब नवेम्बर 8 दा थौरम संदोक लेपनब इंडिया गवर्नमेंट लौखिब फिरेप यानिंग फोंदोक्तुना ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजुगी मेंबर सिंह मणिपुर प्रेस क्लब ता वाकरिफम सथकरे वाकरिफम अदुदा डोंट सफ्रेज फ्रीडम ऑफ प्रेस व्हाई सिंगल आउट एनडीटीवी वी स्टैंड अगेंस्ट बैन ऑन एनडीटीवी हाइना थाबा फ्लैग कार्ड सिंह सिजिनकी गवर्नमेंट की फिरेब असि प्रेस की निंखा तंबबु सिंगनबनी फिरेब असि खुतक हंदोकदबनी हाइना अमजुगी प्रेसिडेंट वांगखेमसा श्यामजाइना फोंदोखी कंडेम तौजबनी मीडिया की निंग तंबद को थिंजिनबीगनो मीडिया मनिंग तंबद मागी थबक तहनबी हाइबसी अखोगी फिरेबनी अद इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन वर्किंग अखोगी आईजीयू नसु अकन बखो कंडेम तौई अदना अखोइना इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन दा एप्लेट तौरिबा ऑन मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन दसु अदुगुंबा भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग लौइबा एनडीटीवी बो मागे असुंबा मागे पाव अदु फजना कवरेज तौदरा मे उडुबी दमकता लाकदरबा तांग मापल असिदा पुंग कुमरी सुमना को शट डाउन तौरगा को थिंजनगेनी हाइबसे याम कन स्ट्रांगली कंडेम तौबा अखोगी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अखोगी अमजुना अदुंगासी अमजुगी तोंगा मीडिया हाउसिंग द लेरिबा मेंबर सिंग पुनम असना अखोई मसी गसी नोमगी ओइबा अखोई सरा प्रोटेस्ट सिंध प्रोटेस्ट असे को तौजबनी अमजुना सिंधना मणिपुर अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी मुदाग स्पॉन्सरशिप मखादा हाउसिंग फॉर ऑल 2022 हाइब टॉपिक ता पांगतोखिबा स्टेट लेवल एसे कंपटीशन के रिजल्ट लाउथोले हाइना अमजुगी सेरोलमना हाइरगली एसे कंपटीशन असगी मना मथुम यंथोपगी थरमना लागलिबा नवेम्बर 13 दा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगतोकनी हाइना खंगलपका लोइनना अमजुगी मेंबर खुदिंगमंगना सरुक याबिनबा सेरोल सिना मखा तारगली ख्वाइरमन कैथल कोनसाबी लाइरेंबी की खुबम नहोना सामु मखोंदा थमदन इरात थौनी पांगतोखरे ngasi khwairaman kaithel gi pang potpham phambi ima singna sindana pangtok ki pathoram aduda masing yamna miyamna lairembi asigi nongna thamba khubam da hailei amasung athen pot katuna irat thoni pangthokhi lairembi ki khubam mafam sana thamba sina tangdu laitaba shanti lebe lamdam ama purapangam lagani haina ima singna phongdokhi ngasi ki thoram aduda laisemba sana jaw basu saruk yakhi निंगोल साकोब मरी लेना 1 year डिप्लोमा फोटोग्राफी की सरुक इमेजेस ऑफ मणिपुर पांगतोखिबा फोटो कंटेस्ट के रिजल्ट लाउथोखिबा लोइना 15 days short term basic foundation certificate course नवेम्बर तांग 13 दि हौरगनी हाइना इमेजेस ऑफ मणिपुर थोप सेरोल अमद खंगल लकली यौनिंग बसिंगना सीआर इंटरप्राइजेस ऑपोजिट इंडियन टेंपल दगी अकुपा मरोल सिंग अमसुंग फॉर्म फंगबिगनी हाइरगली एस मेमा देवी मेमोरियल ट्रस्ट सिंदना निपालक सुब सामुराई लाकपम ओंबी मेमा देवी लैखिदबगी कुमन थरम ngasi पांगथोखरे कुमन थरम अदु मोंसांगाई दलैबा ऑल एज होम द पांगथोखी थरम अदुग मरी लेना ऑल एज होम अदुदा लैरिबा अहल ओइरबा ओइरबी कुनमंगा दा एस मेमा देवी मेमोरियल ट्रस्ट न खुदोल पोट पीदन खुरुम जखी लोइरना होम अदुदा लैरिबा अहल ओइरबा सिंगदा लेप्तना पीगदबा थागी ओइना लुपा चामगी पेंशन सु ngasi de gen thok हौखी थरम अदुग मरी लेना एस मेमा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की सेक्रेटरी सुखदेव शर्मना हाइखिबदा ऑल एज होम अदुदा अफब थकनब इसिंग सु सही सुपा ट्रस्ट असिना पीरगनी हाइखी अमदी कना लाइजदब अहल सिंगिदब मखा ताना थबक थरम कयासु ट्रस्ट असिना लेपना पाइकतकनी हाइना सुखदेवना फोंदोखी नवेम्बर की तांग मरीदा नुंथिल की सेफोंग कंगलैपाक की मैरादा सेंट जोसेफ स्कूल अंद्रो की लाइबक थिब थौदोक मरी लेना
Maral Siriba Toxom Polbu Court Putoklaba Matunda Zel Tazin Kre Haina Fongli Base, Yumpam Yaudabani Haina, Toxom Ombi Tababi, Divina Topasero Lamada, Fondorokli, Serola Cinemaka Taraduna, Sigma Patava Pau, Sadoli Base, Yaning de Amasung, Amohana Tobitanava Fauze Luckily. Kilometer Mari Rom Sangba, Nambolagi, Wahang Kuman Pobi Lambiasi, Mari Lanaba Authority Atu Matam, the Samson View Haina, upon Manumpilo, Nambol Katongna, Apil Torokli. Waheng lambi ki fiba masi asuki matik fatre amadi hokiba October 13 tasu tawkhaiduna lambi asi thingkiba laikre haina apun banum pilup nabol khathongi secretary and Saitamala Manipur Press Club ta pawmi singa unabada phongdoki numir aduda police personnel khara laktuna lambi adu October kumanga phawbada samjal lagani haina hairamki adubu mari lainaba authority na hojik phawbada thabak mata paikat piba laitri manam asina ngarang November 3 taki hoduna lambi asi samjin bidriba phawba Pumting Tinjil Jare Haina Saitamalana Makataki. Date 5 Sibau the Moina, Tarak Tretabokse, Tarak de Queen Arang si Tarik Taruk Taruxida, Quasiam, Lambize, Tautuga, Timbatamani, Timbatamas the police, Lakanda Muso, Quasiam, Timbatabira, Memoina Lambize, Tautok Piranukola, Noya, the another the Quaisana, representing Haitare Lambi, Sida Yamna. Tawai si sokna rabam mi khunja sing imai ben sing mayam sing like how the way na conference da akoi phongdok jaraga pari leina bati department sing nam yeng changbina ba khoi je tang changsin jake na tawjap Ziribang MLA TS Devendro ki lekai su oriba Ziribang dibong khuno ward number 10 gi manung sanba Mahateva maning lekai gi lambi ase hokiba thataru muki mamang dagi nongkan subada lambi ni khai bedagi satpa yadadun leire haina lekai miyamna wakat khre lambi asi semnabagi matangda ward number 10 gi councilor su oiribi ke ranjanana haikibada lambi asi PWD gi makada leiba lambi ama oibana athu matamda sembinaba mari leinaba department taksin kiba leire amasung local MLA da su khangan kre haina phungdolaki amaromda lekai miyamna su lambi asi athu matamda sembin biu haina afil tawragli sanabagi pauda Taramathoy suba Manipur State League ngasi Kuman Lampak Artificial Turf ta sanakiba league match singda Nambul Mapal Cultural Organization Imphal amadi FC Zalen Sadar Hills ani mai pakre tournament asigi ngasi sanakiba humathoy suba league match atuda Nambul Mapal Cultural Organization Imphal na United Sports Association Kurai Panjal ani amada mai thiba pibangamki match asida mai pakraba Nambul Mapal Cultural Organization Imphal gi Sanaroi TS Modusandra na match ki Niputaret amadi marfu mga suba minute singda Panjal ani chan kibagaloina na mighty horaba United Sports Association Kuragi amatangara Panjal aduna and Premzit na yakai mathoy suba minute san ki sataribal league tournament asagi humpunitoy suba league tana FC Zalen Sadar Hills ki sanaroi NG Bidin Par amasung Lamgaulen ani na match ki tara taret amadi kunipan suba minute singda san ki ba Panjal ani aduna Sagolban United pa Panjal ani suinada mighty ba piki KS Ingosa Singh Memorial Trust ke sentang makada All Manipur Football Association sinduna sataraliba State League asige hayeng Kuman Lampak Men Stadium da sanagadaba humphumdoi suba match da Southern Sporting Club singgamai amadi North Impal Sporting Association thangoi banga humphu mari suba match tana Trukpu Nambol amasung Neroka FC sangakpham anina lamba taunaragani Sports Authority of India Subsidiary Training Center Hostel Tagil gi tongan masana mapan gi damak ahang basit khara gi trial cum selection test lagliba November 19 gi kontra phawba center asida pangthokani haina sai STC gi zero lamana hairakli saru gyaring sports person singna center asigi in charge gi akupa marol khanglaba yagani haina zero sina makha taragli The Hunger Marches Kendra wise above 50 and 60 years league knockout kang tournament Kasantong Kendra Kangkut Mai Pakre. Tournament asigi ngasi sanakiba mari suba league match atuda Kasantong Kendra Kangkut na Yaskul Kendra Kangkut po Panjal Tarani toy mapan na mai thiba pibangamki. All Manipur Kang Association gi makada Manipur gi former minister Ozoina sponsored oiduna kawada laiba ibudo moirang pokpagi kangsangda ibudo moirang pokpa kang committee na sindana sathar liba kang tournament asida tongan ma kendra singdagi lakpa kangkut mapan na saruk yari hayeng tournament asigi mga suba lekta oinam kendra kangkut amadi kondrakpang kendra kangkut anina lamba taunaragani Tares suba under 16 men and women state level hockey tournament ta Maira Basiko ngamadi SYUC usekon kuna wani mai pakre
Manipur hockey na sindana Kumal Lampak Astro Turf Hockey Stadium da ngasi sanakiba nupi ahanba sanakiba league match amada Maira Basikong sanaroi James Thoksom na panjal ahum aduga Texan Thoksom ingamba thongausam Yangsan Sapam Thonglen Thoksom amadi Boni Thoksom na panjal amamam ga sanduna KSSC Khongmanbu panjal nipan sunyada yamna laksana maikiba pibangamki tournament asagi nupagi anisuba league tana SYUC usekon khunaugi sanaroi Thoi SS na panjal ahum SS Rikes na panjal ani aduga P Robin PS Newton amasung SS Rolex na panjal amamam sansinduna seyo singjamai wangmabu panjal nipan sunyada maikiba pibangamki tournament asigi ngasi sanagadaba nupi gi amat changairaba league match amada seyo singjamai wangma laktabana maram oiraga the ideal club tera kaitel na walk over funky team tarani thoina saruk yadana satharak liba tournament asigi hayeng league match ahum sanaragani Roibada bulletin asigi headlines am huna miyam da thamjage Manipur da paikaliba railway project asi loisin bagi piriba matam dagi tha ahum ngankhatna loisin lagani haina Minister of Statistics and Program Implementation Sadananda Gaurana phongdokhre Indian Constitution ki Article 3 sendokna Manipur busu Kashmir gumna special status phangallo haina Congress ki MLA RK Anand BJP da demand tawkhre State asigoiba Sports University sabda sayennaba amma thokhaliba si Congress tas lusingba state government asinani haina BJP Manipur Pradesh na maral sirakli amasung Congress government na miyang yai pathoragi mahutta sagai natai saukar bahona dana leire haina BJP Manipur ki president Babananda na maral sikre